India le Pakistan chu Indo mai theireng an ni ti kan hria a engtika nge thalan thlang tuin nge thal thla ma sa zokang ti kan thlir lain rin lo takin ti lo the ni lawa a chan chu India hian vo in lama te khopui sang sanga beina a thlen pal thula civil mi te ma lo lak dan tur an lo in saseng dan tur himna an lo ngai tu dan tur te voin lama nei tur ania aizola te po nei tur ruwa man ani a heti lai hian nizan tomir tha niruk tho le zan dar khat le minute somli pali khan India sipai army navy le air force te chuan dar khat le minute somli pali khan Pakistan ram chung le Pakistan op Kashmira firfiak Muslim firfiak ho mun pui mun kualai mi mai chu abei ta ani a he chanchin hi tuna India ram chanchin thar lua tu ani a peini point he chanchin kan hmu thei ang hi abik takin han soi taila NDTV ina atarlan dante sorcha nein kan thiamang angin mi pui beng warnang kan han soidon ania hetiang anga world news hi kan channel lama akan warlu tuklo dewa ram chung lam kan rontar lang nasa thina kan channel en tu te chuanin ria anga Mizoram chung de ngor kan han hol ania ama ero chu nizan lama India ina Pakistan abeita ka wangin he chanchin breaking news he chanchin tharahi kan thei ang hantarlan kan tum ani a chulaya chuan a han lam sual pal deuh emo a hming lo lam dik tok lo te po kan nei pal theia chunga te chuan in mi hriat thiamna kan han dila in zirzel kan tum don ani ti chuan kan hriat theu angin April ni som ni pahni khan Kashmira khwal zinte in tol len na mun an len khothon na mun Pahalgam a Muslim firfiak te ron lutin poisoi reng lo khwal zin mi som ni parulai mai an ron thata India Prime Minister po in natak main chan le tani dona firfiak te anom na huna piang vaivut chantir aniang ti te khatiang khan India le Pakistan anin ngur chho renga ram ria ral thuam chi sang an cheka Pakistan phechu nuclear nei khovel riata puangzar deuh renga nuclear manga in be aniang ti te ti chuan India in Pakistan tuin a shrek ani a rin lo tak ti lo thei lo ani a achan chu India hi ache har to tin social media lama te po soina tam em maya chu ti lai chuan vo in ni lama India ram puma khatiang anga indona a thlen po a van tlang ten a chet lo lak dan tur zir tur tin thu an chua khati lai tak mai khan Pakistan po in India hian ni zananga khan a be hi aring che lo ngem ti ngai dan te kan han neya ni zandar khat le minute somli pali khan India chu acheta ani a ni zan lama India ina Pakistan ram chung le Pakistan op Kashmir abe ina hi ruwa manna felfai tak le fim khur taka siam ni in operation sindur tia vwa ani a heta hian firfiak te kha an vatumber firfiak te le an ral thuam dana an mun ma an infrastructure kha ani a India chuan Pakistan military facilities sipai ho mun ma ang chia kha pakhat ma target vat bei tum a anei lo ani ti kha chiang takin apuang a hetia India sipai te na khomwal le tuipui navy le boruak air force atranga Pakistan lama firfia kan be na hi India Prime Minister chuan uluk takin alo vil reng bok ani reportin atarlan dan chuan tun truma India ina a be na hi a phase 1 Pahalgam be na chan let na phase 1 chau ania Pakistan ina aron chan let India be let dana zirin nasazoka Pakistan lambe na hi kalpui turania chu wangin indona nasazoki kan machondon ni poina langa nizana India
chet na hi Pakistan chuan ramria theiang angin lai puile silai manga chang le tin India ram thingtlang khuate aron beya ta chuan civil mi hi pathum an thi ni in report ania tuntuma India in Pakistan abeina hi kumsang khazakwa somsari pakhata India le Pakistan indo nuwa India in Pakistan ram chung ava beithuk bertum ania Pakistan lam hian civil mi pakua no pangtelin an thi ni in report asiama thuchwa aneya Pakistan hian India sipai thlona le drone panga an kap thlani in an lo puang ve bok India lam hian nizana ava be munte hi apuan lo lain Pakistan DG ISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry chuan India ina beite hi Kodli Murid ke Bahawalpur Chak Amru Bimbar Gulpur Sialkot le Muzaffarabad mun ni te ni in asoya heng zinga Sialkot Bahawalpur Chak Amru le Murid ke te hi international border chung lam Pakistan ram chung china vaom ania ichuan abak zonga kha line of control Pakistan occupied Kashmir kantia om kha ania Murid ke hi terrorist group lar tak mai Lashkar-e Taiba Hafiz Saitana akai ruaite om nakha ania India Beijing a hian Bahawalpur hi Pakistan Punjab province chunga firfiak ho zaisi Mohammed Masud Azhara hote khosakna inben belna munna anni boka tichuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Pakistan hian India ina hetiang anga abeina a changlet tur hian dikna aneya kan changlet ngei don na takin kan changlet ngei don tin asoya engpo ni sela Pakistan lam hi an vaupung anakhop meya enge thlengzel don hriat anilova ral thuam chungchang han khai kinin India le Pakistan hi anin chungnun hlei ti lo thei anilova chuti ruale ro chuan Pakistan hi Musulman Muslim ramzinga nuclear weapons nuclear ral thuam nei ani miawa wang hian ahla om ti lo thei anilova nuclear in beina tepo soirik anina saa nizan lama India ina ava be nulok hian Defense Minister Rajnath Singh chuan ex lama Bharat Mataki Jai ti apo sa India sipai poin te poin exa hian justice is served zai hin ti ampos boka chutiang ang chuan indo na hi kalmeka NDTV ina atarlan na chuan nizana in beina hian Scalp Storm Shadow cruise missiles Indian amanga he a missile bombit nei kan timai niang chu hei hi France le Britain tangkopinan siamania ti chuan India Air Force tekhan Rafale fighter Covela fighter tha langsar tak mai India ina fighter kan nei zinga thaber khaman anni boka piang ang chuan Scalp baka hian Hammer smart bomb po man nizan lama Pakistan beinan hian man ani bok ani nizan lama in beina achua nulok hian India National Security Advisor Ajit Doval chuan US Secretary of State Marco Rubio Bengalin India chedan hi ashilfia US President Donald Trump poin India sipaite India sarkar ina firfiak munpui Pakistana abe na hi US chuan ashelok ani ashria ani ti soin engpo ni sela hein do na hi atop thuai ka be se ni it ends very quickly ti in asoibok nizan lam thil thleng kan theiang angin kan han soi ve nia ba deuh nuai mai themin lo hriat thiam kan han nge na kan soi to ang khan world news lam hi kan ti ngai lutuk lova kan han
ti chau ve zel tura te po ngai ta ila kan improve ama kan son zel tura te po kan han ngaya ti chuan India le Pakistan chu khovel mit fuk na anita a Pakistan in aron chan let dan azir khan India chu nazokin ache zel dona India in angam zia Pakistan abe ingam zia ava first face satan ava lantir ava in so off ti thei ania he in be na mashruai hian full scale war in dona tak tak zo ka hi a hring chuak donem ti chu hun ankal khetanga a hriat mai dona voin lama ange nak tu ka ange khatiang angkhan alat thleng chho don tura te po han ngai ta ila engpo ni sela kan ram India le Pakistan chu in do anni deuh tho to ani ber ama ero chu in do na lian zok na sa zok ero ala thleng lo chau mai ania engtik nge thlen don ti mi puilam te pokan lo in ruam man thiam atha India sarkari na ruam man na asia mangin vo in lama civil defense mock drill civil mi te enge motia in beina in dona tak tak alo thlen pala chet lak dan tura khazirna India ram hun sang a nei ani dona aizol khopuya po nei tur ania DC aizol engineer lal riat puya chuan ruam man na hetiang ang hian asiama vo in ni lai ni dar som pakhata DC office aizol atangin siren tirik ani dona mock drill hi AIR station tui khuat lang le civil hospital aizol in kara nei tur ania tin nisari thanga sang ni som ni panga vo in tlai dar rugle achan vele dar rugle minute som thum panga chungin siren tirik le ani anga black out a om dona hemi chung hian aizol khopui chunga power supply ti top vek ani dona ni darukle achan vele darukle minute som thum panga voi in tlai thim hlim zantir ani zok ma ome a hian aizol khopui chung bi ka minute nga chung power supply ti top vek ani don a thim thuap don ani chu aizol khopui chu mi puite lo in rin lok po a thome reilo te minute ni khat lek engom lo po hreom kan ti to ania amaro chu kan riat lok don miawa wangin harsat na thleng lo tura ngaila he civil defense mock drill hi India ram puma civil defense system din mun en na tur ania chu wangin he mock drill nei tura hian mi puite lo chiai lo turin kanin ngenin kanin riat tire tin aizol DC chairman district disaster management authority ni bok chuan thu chua asiam ani ole khati zong kha tun trumatan chuan kan du tok mayanga kan soi to ang khang kan in thlashunga renga ama ero chu a breaking news ani sia wangin keima ni khoi molaya atu te emo hanzia sa thadeu mai han chiar mai tura kha lo om lo bok nen kan thiamang angin kan han ti ve nok nok ania declarein tlak India khovel rampum huap khovel pum huap anga news ataralan te khatiang ang breaking news thil thlenga kha kan han lor ve thuak ani ti kha ngai thatu ten min lo riat sak kan han du changtlung zoka hetiang ang hi arem chang ani chuan rongkal puizel po kan tum don nia vantong official channel min lo thlir sak thin tu zong te chunga lom thu kan soya kan channel hi khongaya subscribe like le comments te min lo ti sak zel turin in khongai na kan han ngen non le chu ani